Bas, ateker me kumam. Inyimu tino bedo manango Uncle Steven. Mano me kumam gallery. Karachiel kedo bong. Namoro wacho bong mene ine. Obong yame waber. Chebenyo. Ang'atiye. Ing'eyo be toto mejo kui bong. Toto mejo kuya. Ang'ena ng'ei keni mo bong. Lazima ng'at moro kolo na kwalo penya. Lazima do ikare no udo wano marot chamo maembe te tuturu kuno. Inene chai. Samos yame gi ino bong mejo ng'eyo ko kuno bengai. Ango obong mano pacho jo ng'eyo mano. Do ang'eyo toto mejo ng'eyo be red pepper. Bas, red pepper. Kanga wacho be muko we amito dako tina dok kede. Muko Mia dako tina dok kede. Do benyo komini dako no dok kede. Tuna ba be pule ti konyom. Date tene tia udo real arabo udi tego ne jachie. Okay. Gino liate real because kaneno karati mukede wera timu wero diver wodi wodo lia agya balamida. Ikareno. Yeah. Mano bedo 2020. Eba. 2020 mati mukede wero. Yoro kwa lekere dako. Yeah. Donama mtie. It's okay, mano story of another day. So ateker me kumam atie kan mano kede red pepper. Ka wacho be red pepper dano dede natie smiling gente ng'yo do ko bong cha mano merwa ken. Yamu bo bongo ba pidana. So red pepper nywa be. Angatie atetamo lole kede kuwa mano ng'yo. Kuwa lole kede lole. Gente yambe red pepper jo ng'yo were mogo bala mara. Iko udo muko moko tamere de latest. Yeah. Iko udo moko tam no igo kede ngai. Timo wero kede Kevin Zaki. Kede Kevin Zaki. Yeah. PN2 no inudo collaboration mito udo kede dana chalamano udo chepake neno moro ikomi. Dona mano red pepper. Yame waber kop moro amako werni me marano. Piendo toto mejo yoko kuno at least kai tuke tekita mo maren kede. Yame waber kop moro amako wer me marano. Okay, werno kai tu ni wero take the feelings because imara Tianga tamora ini maro do den lipo paru. Cuma wala ko inu de maro era wala ko maro do ko ngata pase. Ikodo yamba timi do nyo. Atim karanyo miningyo banga mari. Do sampling en be. Imito banga tim karanyo miningyo banga mari. Mauman. Imito banga yam karabenyo miningyo banga geni. Mauma. Imiya bedo para. Do ineno benyo kono wori go be. Nyako ni neno benyo werebe imito banga tim karanyo miningeo banga mari nyara wengi lo. One of the songs me jaka ni red pepper tekeda anang'io red pepper tekede wera dina asekede nando wera to mi penyu 18 dede dai toro cramming dede do na ka dano mi to udo were nyoko kuno bala na chepa kuma mati ongongo ja lagi toro tuna bere mado kan gi udo be wera nango yota iro moti google diko searching EAR red pepper EAR no gonyonyo EAR no obedo logo mangati okede then EAR no meaning mere tiebe Esther Albert Robert so Esther chani obedo nying imata na obedo mama na then Albert obedo nying papa na then Robert ni obedo nying ango so achoko gi akomiyo akotikiri gi as logo mangati okede EAR Esther Albert Robert imaro ageno biaro udo keta gwande da ye agwande samerali neba pi mama beda chiel papa da beda chiel ke ruonyo mama le udo mama ruonyo papa yado ke udo papa da gwande ki ruonyo pod udo twero go wewero mora wakawaka so iwiyamo kano chenge charua koneno wiyamo le ready udo imoso ko to nyimi e pone moro dite udo yamo ko moro amakere kede goch mano singiso ibad me nga wota chiel penda winyo into yamo no udi mo yame jaka ta nyinge Brian neno balalia udo tune good terms udo peko nyoino no okay Uncle Steven ango chingi cha recording udo chunyo chweri text ana pian Brian
anga meeting Brian ebedo gonane simu bare pepa mito atimo shows na mogo amiti konya what and so on. So adali ako bedo kidi chuny marach ko meeting en akoda yamo iber. Oko bedo kidi show magege obedi kech ma ngai no Mary ma Brian show mora Brian obedo kech ya eba oko bedo kidi kech chewro sete moro de pore mina then ako miyo moro do liade tieko eba so ako bedo yamna beli dire jama ya bedo be dipode le tieko macha ako do ko bedo kidi show wilolo aka mbali red pepper biya bobo betu ninda biyo bedi because okay akot ma wilolo liada doka ko kwanyala chengeno ko tire radio Dwanwa, yes. I remember man we were Saturday. Sure we were back to school. Ako be the radio. Ako dako performing. Angyo toto mejo be following piana neno we were posting you TikTok. Ako dako performing. Then ako da music moro balance moro kodong. So ako tambala ko da penye. Ni balance odong cha. Ni. Leko from mina. So ako ga yam moro be ango endo doing music so anything rango balati na tididi so liado miranga apen balance okay dango da gele ako tira bala garage ko mako balance ya do ge ko wango kede yati ya chiel ini nge wer na nga nyien mati mo kede kimiza ko ngbe moko tamere awode da timo wer mor tikano then wer anyinge sleepless night sleepless night we will nyinge okay ekarate mo kede wer no ekotamo bedo wacho be ango atio kede production agoro entio kede production atek so wer meren cha le romo comparing kede mera ngocha quality mera goro doko medi mano Kevin Zaki no konya abongo Kevin Zaki neno miango akoda wanga itunango recording video na mano yen echuere chinya sana because anga bedo trending dipodi Kevin Zaki li anga timo kede collab da angere dipodi do wotu na timo kede collab li ayai from nowhere dilete gimangiu do eneno ber moro tikoma omie ko yes aneno video nono ako ketie interest ako yambe tinyo inono ne otimere inera tina koria makin keda ko abedo keda ko wacho amoso inyo inono do na story nono yamo ton lwag da winyo so udamito penyi like recording video recording udo ngech nyo mimito imi Brian ingei arabo nyo inono imito Brian ingei recording video minono okay anga recording video because ya ura wangdo iteke amite udene ngei dobe akemo na igia na timu no duongi tega because angebe ka yamone agone simako yamone ulo pode lero mon yang bati serious do ka mi olwa ko ngio gene timiko mangam luoro moro daro make doko timere nono woro do toto mejo dudunge be lo ni kata timu lem gina ma ya mitu be ejike pone matim nono ingeo wan obedo jower ka da gimor dale yang minangkum gimor kom liali atwa da miti bini konya ingeo ke yang dano baru fi gimor chiko idano bedo ya arach chiko idano likot wala timamano le enena nena be so game nga recording video then so wekater bala ebedo one of the challenges mineno in the career of music but of course advice to you kede agoj morati oko kuno this field me bedo celebrity piento beda goj is more of being a celeb and in that channel me bedo celebrity liye bedo arabo a land of milk and honey etieke the headache and one of the headache to you it were winye be it is slight to him arabo tunga tapacha udoche pake bede mukura but of course ways how you maneuver through that situation matters like for me personally leaudo anene ber me jogoch to moon more so we are still struggling meneno be we get exposure out but again in the process me udo exposure okonu geo to moon take it ame motieko kede teko adipolio tuno kamo mituni eja ineno chai so message nyodo mitwero mino jo finally about that okay
Mage ga mdo kwa kisabut fans na ingeo akema samoro kuma kimi timo gimoro do yo ngati mo gino chimo kwa ba le mo gen dan ni do karela do ko chimya ra chama na man dingyo dano ka mo ini bine berberi nyu ne dabe ala bero ngata moro so yo timer kita timer ke dai ko timer ba kita timer ke de jama timere do mesi jama mito mino jo wera chi ingeo wan jo wer gire opore neno go bero di okubere jamin diride do keneno be gufuli yame kum dan direct ba miti konya kum gufuli da miti konya konya weka bindi uda ngebenyo ti binu konyi do ke yama na be no amana man because no aketo chimo transport auto kiri chimo jora mogare because anga da wer ka tu shu amaro ti DJ mera maka ada do ko do mira chule ineno so lebe do giabe so kain pudise ke de ko de team no ko kanu mi jiki ko de team no lebe do team aber team le nga wota mano ara chalo kura ko go cha mo woti benan ini tiyo ke di kwanya ba mi abe ko tiche mege ichino we ko go chae lebe nendo bala ko do team mission so opoyo sana red pepper pidia makin kedewa angeo by God's grace pod udoro mediria makin tiento you people, you are working so hard meneno be at least ka obedo liako wiwa tenti woto winyo wereg alalala adi udi tieke dalsas detie 100% duogo i 50 linge oke otie okoyo sana oro maro neno udi tiunu karachiel mano chepa kara likot do karachiel mayo mais de so weko makere bobo le arach aya ada koyo sana